campo onde o Partido Socialista defenderá donde sexa necesario ese sistema no que queremos, que é un sistema público de sanidade gratuito, universal e de calidade, e donde, lóxicamente, aí nos oponemos a calquer tipo de limitación da igualdade de oportunidades, donde creemos realmente que é un dereito, por tanto, que é donde o cidadán si desarrolla esa capacidade de ser titular de un dereito, non un consumidor, sino un cidadán, e donde, ademais, rechazamos e confrontaremos contra esas limitacións en función da capacidade de pago que poda ter un cidadán. E ademais onde reivindicamos, como sempre, que se diga a verdade, que haxe transparencia, que non haxe ningún tipo de opacidade, con ningún tipo de dato que afecte ao mundo da sanidade, que é tan importante para os galegos e para as galegas. Por tanto, con esa vocación e con esa mesma firmeza, como confirmamos esta nova senda, a que quero además dicir públicamente que agradezo moito que acudiran hoxe a sede do PSD, a sede dos socialistas galegos, para compartir e para confirmar e reafirmar nos compromisos que os socialistas creemos, pensamos e que loitaremos e defenderemos no futuro. Quiero agradecer evidentemente al Partido Socialista, al nuevo secretario Seral, que nos haya invitado y que hayamos sido la primera organización social con la que se ha entrevistado. Nosotros, después de la reunión, tenemos absolutamente claro que el Partido Socialista apuesta por lo que siempre apostó dentro de la plataforma SOS y dentro de las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, por un sistema público, universal, gratuito y de financiación y provisión pública fundamental. E esa lei que se aproba na máis total e absoluta soedade por parte do Partido Popular, con un Congreso absolutamente unido contra esa lei, reflexa un pouco como está producindo esa involución nos servicios públicos, como se está producindo esa involución por parte do Partido Popular hacia unha reforma profundamente ideolóxica e, como decía antes, que quebranta totalmente o sistema de igualdade de oportunidades que todos defendemos e que todos contribuímos a construir nos últimos 30 anos. E, por certo, se fai a complicidade tamén do Partido Popular de Galicia e do Partido Popular de Núñez Feijóo, nun momento onde o Partido Popular vota en contra da comunidade educativa, non o fai con consenso e, por tanto, se está producindo en contra do que opina e comparte a maioría dos ciudadanos tamén aquí en Galicia.